ai o le whainga palo te tele olo manei. Ia o nai whasisilanga ia mo le nofo si le fia le tātou watunu. Ia inisi o tāpenanga o whaanga solo nei. Talo Falafa Samoa, the ceremonies marking the 63rd anniversary of independence have concluded, which began with a church service on the evening of Sunday, June the 1st, led by the National Council of Churches. I express gratitude to the President of the Methodist Church, who led the service, and to the reverends for the prayers and the chosen choirs for the hymns. I also extend sincere appreciation to everyone that attended and took part in our celebrations. Our guests of honor, the Honorable Governor of American Samoa, and the head of Tokelau, the members of the Diplomatic Corps, heads of ministries and corporations, civil societies, and the business community, and particularly the students who participated in the flag-raising ceremony and the marching parade. It was great to see everyone enjoying the occasion. The head of state's address recapitulated our praises to God for his love and grace that has kept our journey safe over these 63 years, with the determination that Samoa will hold the noble foundations of our tradition and culture in unity to pursue a prosperous future for all of us. Yesterday, Tuesday, the 3rd of June, the order of the head of state to dissolve Parliament became effective. Today, Wednesday, a motion from the Office of the Electoral Commission is before the court to seek declaratory judgment on timelines to conduct the general election that the country will be preparing for. In the meantime, I, along with Cabinet, continue to serve as the executive caretaker government to continue operations until a new government is formed after the upcoming general election. The main issue awaiting a decision from the court is the timing for our election. These are a few announcements to keep our community informed of some of the preparations that are underway. Soifua mai manui. Ile taimi nei o lo whanga solo lava ia le mata upu i le va o le whono whatonu o le STA. Ia, ma le tātou mta ngā luenga fwoi lea e vaia ia tātou whala putonga ia le MPE. Ia, ma e ale process a wai e whaifoi o se manatu o le whono whatonu. Ia, au se mau fwoi le tangata whainga luenga ia. O le talipupula o lau fisi, le i tau numa ia tau se whaiunga. Ia, o lo iloa na il taimili nei. Una vez que fue a pasar ahí, y le dediqué a la Lutifa, esa ahí de la Eurofobia, de la Comisia de Lutifa, a la Lutifa, es un ou tafea, ou outro mositei. I le whangasoro mai o le pepa le Lutifa.
Wa o lea au mai e nisi o mau e fia whaatu se whana mai e whao ngāre si tātou whale ia mai si lava tūlanga. O mea la ia le pulei lātou o tūlanga o la e whao ngā ina fo i eisi mitanga nuinga. Ia e pei o lea e fia tuliloa le kapeneta se i whai mai ni tali. A isi foi vaenga o le maro lea ia lātou me tō tino ia e wha moe le fuafuanga le pe wha ngaina. Ia, o te rei lopo tau si la fia, o lo au mai malosi foi pea e le sui o le wharaputonga tangata whaingadua ngā le maro. E wha pea o la taula te le langolangoina ia le maulea. Ia, oi tu umai o le ae whanga soro ia le vavai ngā le kapeneta. Ia mai se foi le tu o tangata whaingadua ngā le maro le si vaenga tele lea o le au whai sao o foi le monupi wha. Au te ilo le si facilite le ale ave foi le mai foi ni whautuanga mo le kapeneta. Awa o le au mai ia le mau whapea compulsory pe whamarosi. O le tele lava o isi tapenanga fo i whapea. E whai le loto malie, voluntary. So le foi lai ave le whawhisili ale kapeneta ia i vaenga ese e o no maua mai e foi se tali. Foi le a whapea voluntary, pe le mawhai o na ngā yoila, ia ai pe i le tūranga ia o le compulsory, ia po se tūranga foi e tāla whengai. Foi le i sona whatinoin, ai mai se o sui awai o le whalaputo. Whena le ta oto e tūranga wahai no mao e kōwhanga le Medicare. A whai atu e tūra i weila o whiona e o alela whai whainga parota. Ia mai te whainga maro e tūra i mai e tūra te tei o whiona. Whaawang e toi whasonu. Ia, i le taimi nei, o le whanga soro sa ini mai o whamataranga. Pe whamalia e nai. Ia nisi o whasiri o lo tūnai mai. Ia po ni lu i fo i anga i le whamoe moe pe o na tāpena mai e le nupi wha. Te manatu au tanga vai e fo i le ua iei fo isi tau sanga isi no fo inga sa tau mawhai mai e fo i mele. Mai ona o le tūranga le o tāti ai nei le tātou whainga malo. Ia sei fo i mai ia na. Pan mia ole ofisili fa mon mole ona il bol kalamia le tai vaenga fa up fire fast pola il vai asona teni ya le sa fa pe mai e se tu sina tu atu e suia o to ia le fa pe mai o le wa be se mai la to vai na tu atu fa tu pe o le Samoa Commercial Bank fa sa fua ile to te wa tu pele o lo te wai fa mo le pe fa yon fa malam mai pe sa ona i se tu sina ave Tangata le ia tarno e le tinu si le fia le umai le tinu ia tūlanga o tupe ale fast ai i le mele te malam mai pe le te maua mai awa o le te unga tupe na matu faisa umai ai ia o le tūlanga la le wo ia foi le te tauna fa ma pepe i se tūlanga foi le pe fuai lungo fai pule o le vaenga sasawa. E fa pe mai lauli e le tutu sa uma ia sao va o to na fai to no le te nga tu pele o le alana manino lan sa no nga fa pe a tu o si tu o ana asitaia le tele o ana asitaia na ave e fa ti no pe fa ia to sa ilinga tu pele fa ia le te nga tu pele fa mon mo le la ofio ia o te leilo awa o le tala na fai i le tāpenanga o malanga sue tupe ia. Ia awa na iei le malienga o sui e tutongi e le pāti. Foi le whapeo tangata uma. Pei se komiti. O le si tāpenanga tele o le oso e ave foi le i vaenga ese e sao ai. A le la o le malam na maanga le na iei.
o le sa whaonga i ei tupe ale vaenga whai. O te e whaula i lau whanongo le nā whamataranga whapeo ni ana aseta. Ai atonu o le si tūlena o lo atangia pea i le whangasoronga o le whanga i oio tupe. Mai lelo tala noa ia le atinu o le atinu sa ia i le komite tupe. O le o le tele o tupe e invoice na angai ia la uli mana pisinisi ma mea whapea na whaonga ele pati. O le mea lava ia o lai e le tūlafono le ana whai tātou talo whatua le e le tūlafono a le avel whawhesili po lale whawai na whai ai e le lano vai atu po anafi le umia le whamtaranga le whangawhitalai le au mai ia alu mea moni ai ele o ia se tino o se ngaruenga Oile, i o le uwhaingaruenga i ala i le uwhaingaruenga. A le whaangaio inga o se ngaio inga e tautua ina i le parmen. O le toi se mea. O le ini komiti, o le ini fono. Ia, Malaysia, oile le ano tautala atu ai. O le toi foi mai o se paia inga fou. Foile le fono mua mua. E le whaatari atu le speaker tu ai lea. E whawheiroa i a sui fou. E whaatari atu e le whailau tusi o le fono. O le sila mele na foile mai e whaafoe e le whailau tusi o le fono. Le ulua i whainga pālota i tutonu o le parmeni. E fili ai i a sui fou o le parmeni fou. A mata le fonga whitarai fou. E lau la manatu. A whapeo o se tūlanga o le no foia. Ia o wa le whai mai o ia le no foe e vai ma tausi ma whaatali le whainga malo fou. Ai le o tino la na melna. Ai ele me mawa ai ale na tatou vai uma ia i le tatou palota le taruai. O le na watu sui o le parmene e fia whai le sauninga o le foi le whatautonga i lunga o polo ai ngā le whamsinonga. A o le mwhaina te tala le whalefono o loka ai whamai ualu ma le whonga whitarai. Ia, o pe o nai mea mawa ele na foi le o le tūlai mai. Ai foi le il mele la anga ia tu nei ia le malo tau faso so ia tupe and it's a fair question foi le sure e ta wol fa pe tau si o mamalu ma le ia o le foi vai ngol ta fatolo ai o fisilia o le ara nga wenga le fatin Tulanga lava leo le caretaker. Ole what are the limitations? What are the le tau na faini si fainga whawai fau. E le mawhaina whaunga ina ni tupe te tele. Pe whatu ni tape nanga o ni tupe tele. E ole me moni aia o le tala o le tupe le tutoi nei. O tupele na le whanga solo ai le ngā tuengo iai. E pasi ala ia tupe o lewa, o tupe o umana whaanganga. Ia o le whawai nunga o whai unga o whai mua mua. So it's, o le tele ala whaanga i o inga o mea operational. Ia, a vele nei awa noe wala au li alo i atua i le tō visei. O le tai au le itu lai se fulu. O le awhai ei le whalau i loa alo ia o le matou vai na whau whai fau.
Ia, pe tu atu tae hau e whai tātou tala na mea. After you whatever do. Ya no te mako pau, ya te utu lo atu lo tina ngalo. Tuna mele mo ta oto mai ai, o le e whamu mo tae hau sumbu e, o me e se tina ngalo ka. A te no tina ngalo whamu i le tāpena ni whamu e kaki pāta. Le te sisina no whina, e tūna mai i tina. Ya lo que se tiene que hacer, tanto que también hay O le mata upo le whai pārota, le ofisa o le whai pārota. O le tarusanga la lai ave, e mo mia a wildlife mai le whawai, e tonu masina. I le tūranga masani ia, ai leo se tūranga masani le mele wa tātou iei nei. Ai mai se ala le tūranga le o le whaangasolongo le stala o le sipalota. O le tausanga la a le whaipārota. Ina ia o mai se whaatananga ia poile mo le whaupopo ia i o le si masina malafa o lona winga e wha masina malafa. E mawhai ona lava tāpena ia lona ofisa i le whaatinonga o se pālota e credible o le upu na whaparangi le whaunga. Ia, e te rofo e utanga vai. Po le aso umanatu. Aru whaiunga ia. E mai mai o, ia, tātou ono sai uma. Ia, se i tātou tāria le whaiunga le whamasino. Okay, no,